छि परिवार लिसे सम्बन्धित जिया चुनी बले झिके छगु स्वभाव डना वई वो टका ढाव सुले टका ढावले झिके छगु शरीर अलग जुइ चुंगु गुलिन चल अचल सम्पत्ति दु उकियाटा चिसा धन ढका चाहिँ मानिएन चुनिगा थानेन चुनिगा त्या संसारीको स्वभावमा ढैटौ गठला धन डाल्ने आमचुले शरीर अलग जुइ चुंगु मूल्यवान चीज वस्तु पदार्थ ढैटौ आछिके वो भौतिक निर्माण जुइ चुंगु गुलिन धन टडु वो धन सुयान भगवान बुद्ध चित गजागु धन मार ढैटौ ठुले नेगु धन ढका ढैटौ रुला गई गई धनले ढका ढापले सद्दा धनङ शील धनङ मला वटेन्टो हिरी ओटप्पियङ धनङ सुत्त धनङ च चागो च पन्यावे सतमङ धनङ क्ले महत्वपूर्ण धन ढका ढागो पिनियागु मुखु दुनियागु धन डेगा हिंकिमा पिने संसारे चो पिन्तन उलिए महत्व बिया कनाटौ जुसा आव धन सम्पत्ति मरेका न झिडल ज्याला मगला उक्यो नापा चाहिँ दुनियागु धन न बल्लाका टल ढका ढाल्लास उकि छुजी जुगु लौकिक मुगु लोकुटर क्षेत्र तकन यातायात अफी सद्दा धन ढका ढागो छि नित्य रूप ध्यानु या छु अजागु तिथि वई बले छिके दया वयुगा छलपल पिला नि ब्यारे बिजान जुनि कला छुक्यो कारण श्रद्धा दोगु कारण श्रद्धा ढका ढागो छुले छिके मनोबल बल्ला न चुंगेर वो कारण छिपे बिहारे वै चुनाव मला खकी मगो उपासिका भी अले वो श्रद्धा क्वाटुका इंगेमा श्रद्धा न अनेक प्रकार एउटो तर नर्मल्ली जिस आए त साधारण कथा चाहिँ छौ विश्वास तया चाहिँ न्याउना चुनिया त श्रद्धा ढका ढाइटो स्वीटले गनले ढका ढाबले ठ स्वयं प्रति ढका ढाउ आछिपि बिहारे वया ठर जिसँग बिचायागु जिसँग नोयागु या जिसँग व्यवहारियागु प्रति ठट ठम ढुक्क दुनी विश्वास दुनी उकिनी दक्ले नाप्लाका श्रद्धा मला ठट ठमनी श्रद्धा तेमा होगा ठटे विश्वास मरुसा पिने वना मे पिण्ड विश्वास त्याके ढका ढया जिला जिमुखु गिर अले वो श्रद्धा यो ट्वाठ गया वने बले भगवान बुद्ध जित कर्नाटक छले ठमिसिंगु येगु कर्म व कर्म फल प्रति विश्वास तक अच्छे संगठे नोवाड अठे लिसवै खाना जसं गठे सोल अठे सोचले किचवै खाना अच्छे सोले जिउ म चाहिँ छले सिदा न्यासुवास जिउ किचन गठे वै सिदा वै जिउ न्यासुने उतरिका नागली थि न्यासुन न्याव ताहाथि उखे ठुके सन न्यासुन किचन गेजिया वै अठे सना वै नि सना वकि मवा तयो मतलब जिगु जीवने गुलिन सुखट वै चुन गुलिन दुखट वै चुन जिस ठपि हे न्याउना चुंगु व किपाय लिउलु किच वै चुंग कला ओके श्रद्धा धनम श्रद्धा एट क्वाटु का बल्ला केना यंगे फकिमा रडाउ न्याथे जागु अवस्था वसा श्रद्धा धलमले जुके मजुगा अले अनलिपा व्यक्ति अनलिपा समूह अनलिपा गुण या त हुनेगा कला अश्रद्धा फल्लाम भन्टे के जे भन्टे प्रति छुले श्रद्धा दु मगला उक्त चाहिँ छुटे जिया हुनेगा
अहिले सिल धन ढाउ जिउस बिहारे बोल न्याउ छुजी शुद्ध जुया वेगा छक्ल जुई ढैल मरु अच्छी बिहारे वही पिनिचले मनुतेगु मे पिरिगु चाहिँ मामा मुरुगु विषय कया अनेकौं प्रकार छिस निन्दा सर्च यान्चुरिना यही मुखु यागु बानी डहसा छुजीले बुलु वेट मरेका छेगु कुटै अनि शील धन ढगडाउ छुजुलले छिगु आचरण ढगडा नैतिक शिक्षा ढगडाउ हला अच्छी उमेर वन ढंगा मजु उमेर वन ढंगा न चले ठ छे जोम पी क्या पी भौ पी यहाँ पी छे पी छु पी के न इमटन व्यवहार तरिका दुखला ठुङ्कने जिसम पति ज छु छकट टिक मिर नकल ल्याउ लिसन अठे वे खला ओके आचरणे चाहिँ भर परे दिगा चाहिँ मनु त मसिक्यौ दैन खापा मसिक्यौ खला जी चाहिँ ठुसले ठ्याको बाबुले छेको पिसम मसिला जिता मसी मको तर ठन जुना बिजा मछले सोम भन्ते गुली मसिउ खनी जिता मसिला मसी मको नि कला सा भन्ते लिसे चाहिँ छौ सरसंग त्यना व्यवहारयन टेग्ल नि ओ व्यवहार मसी टकटाउ कला अले हिरी टकटाउ चाहिँ छुले टकटाबले छि दुष्कर्म यागु पाखे चाहिँ याटा चाहिँ मछासे चुना गुली चाहिँ व्यवहारिक रूपमा ज्याजुए चुन्डु व ज्याएटा छिटा चाहिँ छुले मछासे चुना होइ नि लज्जा चाहिँ होइ नि मला ठोले या मटे आसु अन मन त चाहिँ छुले लाना चुसा स अरे ल्या मजु तक दही नि हना के जी ठठय लाना दिया वो हिरी तक टाउ वो कला अले ओटप यो धन तक ढाउ छुले तक ढाबले अकुशल कर्म पाप कर्म मला यानायुगु परिणाम प्रति वैगु भए क्या हो छुकठ मेपिन्ट आघात या ढासा वो आघात यागु लिचो 1000 गुना वे ह वै चुस्यु कछलपल पनि उमेर अनुसार अयो लिचो वै चु धुनी छु जीवन दुकी मरो कला अठे चाहिँ शुद्ध धनङ ढागु चाहिँ बिहारे वया थम्सी मसुगुपति मठुगुपति मसुगुपति चाहिँ भन्देपी नापा चाहिँ छुले निने हुगा आछि बुद्ध शिक्षाले दुनी परेटी शिक्षा बन्यो ढका दु फगिमगो उपदेश निने ढका दुगी मरो उकेर तै छुले शुद्ध धनङ चाग धन ढका ढाउ छुले त्यागेको आ उमेर उलिसे भतिजा त्याग्न बल्ला गएंगे मा खला जिसम बाखा जना तैदु जिसम के भजन हाल जुनाउदु आखिर जन्म जुया चाहिँ सिनाउने सिनाउने त ल छुए जुनाउने मुख ढका ठाइजुदु ओके सिनाउने त जुनाउने उली त्याग बल्ला के मा छ त्याग बल्ला त ढाल्ला छ टोटी त अपुगा त्याग बमला त ढका ढाल्ला छ जुना चुनेको स्वभावमा हान दुखयोगु गाले यंकी ह दुखयोगु चाहिँ छले खाने छिटो कोबाका यंकी ह अले अनेक दुख भोग्यान चुनिके अनेक प्रकारको दुख भोग्यान चुनि खला छ कला अले मेगु चाहिँ पन्या धराड गरेको पन्या ढगटागु छिगु बुद्धियगु विकास याना हेगु ढगटाउ आटो नेगु चाहिँ छुले धन छिके देखे माग डुगी मरले पटिपटिला दुनी मरला गो पासिका बि डुगी मर दाइ बिजाउँछ लोमंका चुना मुखो कि अभ्यास याना अले वो छुले श्रद्धा धन शील धन मला हेरी ओटप धन वो चाहिँ अभ्यास याना गुली बल्ना कहिंकला उली अनुभव ज्या भइगा कला अनुभव थियो टरौ मेउ मरु हान मुख्य खवगा कला ओके प्रज्ञावान रिदल छिके यक्को चाहिँ छुले गुण पारमिता देखेकन आठो न्योने चुंगु खुगु गुण न देखाइंक लासा अले प्रज्ञावान रिफैगा
kala प्रज्ञावान रिट उली अपु मजु खला ओके छिपी बुद्धिवान जुल ढासा प्रज्ञावान जुल ढासा अले धर्म ठुयावे संग यो माध्यम कया आधार कया धर्म ठुयावे धर्म ठुल्याउ अले बुद्ध महसी कला ओके आयोको टाग बाहन जकरा जदि मुखु मला सबाद बाहन परिणाम होइ गर सप्तरत्न तने अनक्दरी थन टाइथे मुगला जी कुशल न जोइजुन अकुशल न जुइजुन अकुशलियत फछि फटले चाहिँ छौ साइडे तया वेट चाहिँ ढ्याकुन्छ वान्छ या कुशलियत जुक लुमंगा इंगे गुनु कुटया मा जे भिंगु यान जुनरु जे भिंगु यान जुनरु निनी प्र्याक्टिस या मा खला हो अभ्यास या मा अले तनी छु मन मस्तिष्कले वो छाप जुनिगा उकी चुनी बले अले ठेक छिट याक बाक जुइबले मोहमखै बले एजी कुशल कर्म यन्त्र दुही टकट्याबले वो लुमना वे सार्की वो झझलको वे सार्की चाहिँ छुजिया उनले फुक्का तापन उनी गवा अकुशल मलाई पीडा त लना उनी तना उनी ए जुजे भिंगु कुशल कर्म युन आधार क्यामा नापा नापाएको छगो इले गेले ढडा छौ बामलाको छले कुकर्म या टेंगयो उक्यो चाहिँ लिचो त वइजुङ छगो छ घटना है बाखना छलपुल विषय न्याना टेंग लजिगावा नापा आन मन देसम मसुमो आन मनोटे व पशु पंक्षी ते बिचे गुली गुली पशु पंक्षी लगान त बिस वो सिकाटौ डुगा छिसन लगेन तै बिक मला खाखे फै फै चखुन बखु दुनी छिस ढाइथे दुनी खला ठु इमस लिसा जग बिम फु खला नापा दे छक छुले तक ढाबले व धर्मयो क्षेत्रीय वसा मिथ्या धारणा तक गलत धारणा लाना चुपिनेगु संगते लाना गलते ज्याजुने खला नापा नापा भगवान बुद्ध यो पाले ध्यानु कि वैष्णव आना जुइचुनु अयो मन छठो ब्राह्मण दुनु ब्राह्मण त्यसमा छुपिचायतले तक ढाबले छिपी चाहिँ थे धर्मात्मा मला धर्म मानियन चुंगा ठिका चुं मखि धर्म मानियन सब संस्कार बद्ध जैन चुं अले पहाडे यंका चाहिँ छि चाहिँ हो बलि बिउन्यु प्रसाद चला अले फैसम्म जुन आउन फैसम्म चला फैसम्म जुन पहाडे ठ्यौ बले अन्ठानका छुजुलले तक ढाबले व बर्मु उ फैया त बलि बिट अन यंका छु ककु जना चाहिँ ककु चाहिँ खिप्टान जना चाहिँ मला छिना चाहिँ साला यंका छु ले अन ठिंगे ढुंका मेबी पनि दुनी मगला अले अन्ठानका व फै निलान हला जिमनु त न्युटी निलान अले खोया न हला हना अले उमनु आश्चर्य चाल ए छा निलाउ छा खोयो त गटाल निलागु कारण छाले ढकटाबले जीठो जिगु अन्तिम जन्म ठो फै जन्म मला फै जन्म अन्तिम छ जिट न बलि बिहला वो फुका वाचा मला तर ठन सिट ढ्याव जिला सुगति वनी जिला मनुष्य जन्म काउने मगला ओके जिगु ठो अन्तिम दुःख चाहिँ चुंगु फासा मुक्त जुइ खन ढका निला तर हान दुःख छुट्टाले ढकटाले छजिट ठन जग छक बलि बि तर ठुकियो पलसा छ न्यासगु जन्म टक हान छौ ठौ चाहिँ ग किके माली ओके छ मूर्ख जुजुया छ मूर्ख जुजुया छ अयो विपाक भोग यही ढका चाहिँ जिटपडी चाहिँ दया माया करुणा वन ढकटाल बर्मुला बर्मु देख खला उके जिगु नेपु चाहिँ छले चाहेके फसा नेपु या त छेले फसा छले जिस ग्या क्या फै नेपु या त छेले मफुसा न हान ग्या क्या फै मुक्त खला अले वो बिचाया त खैला नगना उली मुसी मन त मेबी न वे संगठे लान्छौं वे लटे लान्छौं तासी तर वो बर्मपति च बुद्धि त चलिया स म लाग्छ ए ठाठे खला
तकटाबले ठट ठाउँमा चाहिँ प्रति प्रश्न याना न्याना सोबले परिणाम त वैगु खना महसुस याउला महसुस या वबले छुजुलले म फयद टोटा बिना खना आ फै हाना ओए दिने चाहिँ न्याथेन चाहिँ सी मामा प्राणमणि मामा मलाई तर वो बलिला मबले नि कारणले बनि मजुल नि अब पहाडमा चाहिँ छुले लुवा कुटुया वा चोक्टा लाना चाहिँ फैसिट न डकटाइ मलाई ले छुले डकटाबले नक्तनि ठन दइ छुले पाप कर्म यागु परिणाम खना वइ बले भेबी ज्या वइ ह छिपी थला ज्ञाना वइ ह आला गेइ मुखु उकि कर्म याबले एकदमै होस ते यामा डकटाइ दो नोइट के ज्ञान पुठुङ गर्ने खना व्यवहार यावला छकुचा जग गल्ती जुलटक ढाल्ला छ वही छाप जुना उकि बारम्बार झिटा पिरोली हन्चुनी खना ओके वो बरमुना चुले ठट ठमा होसे बेकबि ठट ठमा चाहिँ छुले बुद्धि के याना चाहिँ म विचार याना सोला विचार सोले ओहो थयो अपराधलाई जिया मुजु ढगा चाहिँ अकुशल पाके बचे जुल आ छक प्राण हिंसा यही बले न्यासगु जन्म टक गकी के मानिरा वेगा गयो दुःख जी खना छिसन गुल्ली अयो चाहिँ अज्ञान चित्त लाभले ज्ञान मरु बले मूर्ख ट्याइ जु बले गुली अयो अकुशल कर्मलाई याना वैटो दै नि जिके छिसन मखना जको चुंगा मसिया जको चुंगा ध्यान चुना चाहिँ अटिरिएको पाना पल्टिया सस फुका भइलो कला ए जो जुया चाहिँ थो छिके पिनिएको धन सम्पत्ति सुयान दुनियाँको धन सम्पत्ति छु बल्ला के माल्ले श्रद्धा धन बल्ला के माला श्रद्धा टकटागो गुली गुली छिस श्रद्धा तया पला ढाका पनि उली जिउ चाहिँ चित्त चाहिँ पवित्र जुया होइगा होला श्रद्धा यो कारण हे छुजिया वनिले ढाबले कुशल कर्म जति फुक्का हे ल्यु 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 जुया श्रद्धा यो कारण छुजिले दान बियासै होला दान बिसै होला श्रद्धा मोर बिस दान बिफै मुनि होला श्रद्धा डु बिस दान बिगु व श्रद्धा मोर बिस दान बिउ न पाका अले श्रद्धा यो कारण दान बिसै श्रद्धा यो कारण छले शील पालन यासै श्रद्धा यो कारण हाना छुटिया वइले तगटा उपसत व्रत चुनेसै मुला छलफल बिना छिक बिना गबले गले महिना छका निकला शील पालन चुन्नु नि मरला अष्टशील काई चुनाजी दशशील काई चुनाजी मुला मकाइला पञ्चशील बिहारे ठेको बोबले काई चुन्नु तर पञ्चशील छटाजको बालका बुढ धर्मले छिटा ठयो लुखा पाचाला भने कि पञ्चशील छटा काया पालन यामा वेटा चाहिँ छुले व्यवहारिक रूपमा छेला चाहिँ ज्याकाइङ्केमा अति पालन जिमुख हान उकिन कारण 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 जोडे जुया हुनु छिन्छु कना उकि पञ्चशील काया चाहिँ पालन यैपि मनुट ढैपि दुर्गति उनिमुख उली छिटा चाहिँ ढुक्क विश्वास देका टाउडु ए जो जुया छिसन चाहिँ श्रद्धा यो कारण फुका जुया वइ ह छुटक जुया वइले तकटाले दुःख मुक्त जुयो लागिन डक्ले नाक्लागु ट्वाटा श्रद्धा मागु विश्वासे मरुसा कर्म व कर्म फल प्रति विश्वासे मरुसा भगवान बुद्ध करटगु उपदेश प्रति विश्वासे मरुसा दुःख मुक्त जी फैला फैमुको ओके नेचुगु श्रद्धा मा डकटाउ होला शुद्धगु श्रद्धा डटटकटल्ला स व श्रद्धा यो कारण फुक्का चाहिँ ज्या बने जुइ उना चुनेको जुइछ न ओके पिनिएको धन पिनेको धन सुजुल्ले छिकै परिवार पि चुने बले छौ चाहिँ शरीर अलग जुइ चुङ्गु परिवार पि क्यापी म्यापी मलाई मस्त ढाछ हुन धने खनी होला अले मेगु चाहिँ चीज वस्तु पदार्थ या बहुमूल्य चीज गुकी ज्याकाइ चुनाके जी गुकी आधार कया चुना चाहिँ हुन धने ख तर वो धन सुयान दुनिया थ स्वयं छ
जन्म जुया वला याकचा कला जन्म जुया वे छिपी याकचा नि ठगुहे कर्म जुना वैगु जुया व कर्म चाहिँ छुले याकचा यात्रा यामा मला याकचा यात्रा याना याकचा हे ठन परिनिर्मित जुयाउनी चाइला चुनि लै वगा मेउ फुक्का सम्बन्धित जोरे जुया चुंगु ढगु छगु चाहिँ व छनिक जग गव खाना मुक्सा याक्से यात्रा ता हाकदु ढग ढैटो ए जुजुया जे भगवान बुद्ध शिक्षा अनुसार जिसँग शिव का छिपिला दुःख मुक्त जुया बनेको ढगा कला निर्वाण लाभियाको ढगरा अन ठेंके त छिटा चाहिँ दक्ले नाप्लाका ठोए श्रद्धा मागो चाहिँ चुलके श्रद्धा यो आधार कया चाहिँ छुले योको चाहिँ गुण धर्म बरे जुयाउनी जुइ चुलके ओके ठ गुगु सत्य गुल नपिवल ल्याङ ठ परिवार पिन्टन सत्य गुल नपिल लाकेको कोसिस नै यानी कि मा छिटै नि बिहारे वे पे परिवारे पे मन्यामा दशा कम से कम सोम पेम नि वे माल्नी खला छ मजको वया चाहिँ छे शान्ति यो वातावरण देखे ढाल्यामा मिलिट्री मक ठमसी सुठी ठ परिवार जन पिल एठो ढाको ठे ढगा चाहिँ छपला चाहिँ न्याका हया टेउ झिउ कुटैयामा कोसिसियामा नाम भगवान बुद्ध पाले अनाथ पिन्नीक ठक्काए त गथेन ललले बाखन्यान रुला निर्मटे उपासिका खला वे क्या धाम गुम छु सम्झक क्या नि खला क्या छ म दु खला क्या नासु छु अनाथ पिन्नीक क्या नाछु अनाथ पिन्नीक यो जीवनले यो को टाका त नि कला तर गायो दुसा ठक्का मचाबले पटी च टाइरे मान मजो छु अटेरी हो ठुङ्कने न अटेरी नि मस्त सिको बिसा सिउ नि होला मस्त धाइथे डुला मा बो बिसा धाइथे डुला अब ठठगु कर्म अनुसार ठठगु संस्कार अनुसार चाहिँ उक्त वे जुंग खना काल फुट्टो रगा काल धगि नाडुगा अनाट पिन क्या काल धम छम क्या मजन धाइ धाइ खम्मानी मजो आछु अले छक छुजुले टका ढाबले वो काल धम क्या त ठेट भिंगु लपी गठेन हेउ मला जी जु मेगु परिवार फुका बुद्ध धर्म बना छु ठोसम बुद्धि नाकाल न्या मयम गुलिगुली सेर अठे जिउ नि खै मग अले ठेट गठेन चाहिँ बुद्ध धर्मले लाक्यो ढका चाहिँ मति लिक्ल अले ए ठेक बिचाइ ने गुले मु ठेटला बाखन्यङ ग्या छेमा बाखन्यङगा मटल लासो ठो ताले लावे मुख लिपा झन्झन टरीको जुया वै मला झन्झन छुले अटेरी जुया वै एकोरो जुया वै अले अहंकारी जुया वल ल्याउ मिखाङ खनी मुक्त मला अले वे जीवन अठे बर्बाद जोनी ढका चाहिँ अले छनु चाहिँ हेक्ल ए बौचा ए क्या ठौंसको बिहारे वना बाहंसक न्यान वाले हूं ढका बाहन्यो अठिन बाहन्यो नि लै वनि ममरो ढका ढाला नाम छाडा छ अनुमन नाम भिक्षु पिसा ए बिहारे वया सुंग चुनाव जोसे बचन जगन नगियोगा मल दे मतलब के सुंग चुनी मा बिहारे वया ढाल्या हो सने मटे ढाल्या मससे चुनी मा कना ढाल्या माने जिला मन माने जी मुनि मल लिपा चाहिँ छले हेका बिहारे छ बाखन्यङ के छयो खस भवन बुद्धे छ उन्या भवन बुद्ध थी फेटना चुनी ठपक्क फेटना चुनी मा ढकटै आ जितले मय थे ढकटा मुखो बौजा भगवान बुद्ध धाइमा संसार रेस्पेक्ट जन्तम संसार श्रद्धा तया चाहिँ भयन्तम जिसं यान्जुना छौना उली यात छुपाटले ढकटाले का बिहारेला वनेका यसो जित छु बिउले ठुङ्गनी व दिमाग अयो नि कला बिहारे वया नसले छपला न बिसे छपला न क्या त मोटी दैगा ठुङ्गनी व्यापारी सले बिजनेस पोलिसी दैगा कला उपासक अयो दुगा खै मुगो बिजनेस पोलिसी दै ठुङ्गनी कला शब्द न गई छलाइ त अले बोमसिला न्याउ जसा बिहारेका चाहिँ बेटा टाल्लाको माउदु अबले बिहारेका टाली लाक्यो रे म आमा पनि विश्वास का होला बुद्ध धर्मले वइ छु
वहे लहरा आना वही चौंडो खाना छिकबिनी क्याबी म्याबी भटिचा चन्डाल जिया बोला धयो ख न्याना मोल अज्ञानी जिया छुराय आटमा नाम चले ए बिहारे हुले भन्डे पनि सँग दियाउ बाखौ न्याउ डगडै बिहारे हु गुरमा पनि सँग दियाउ डगडै टाउ टाउ ओ छाटा गयो सुला थमसी कजेया मुफ्दछु खना बाखौ न्याना सँग चले कम से कम ठिका कैला आ माबो पिरी हान गयो पिरिए नि मलाई प्यारो नि अलेका अन क्या पिन्द छोया जिल्ला म्या पिन्द छोया ताले मलाई ध्याउ थिएगा कन अब वन या न माउगा माबो बिस मया से करे वे म्या बिस क्या बिस माबो ला तैमु तैला ब्यारे वन्या ब्यारे बाटो गरन छौ चाहिँ तरंग चाहिँ इमता बिस्तार बिस्तार इमुगु चाहिँ मनोविज्ञान सिका ज्याका यंगिका टाल्लाका यंगिका कन आ पहिला चाहिँ नेगेटिभ फिलियाटर हाल्ला छ त्यो पहिला चाहिँ महु कठा बिचायटा छ पलान टफै अलि लिपा व अनाद पिन्नेको ठक्काए डर काका छन्द न्यास मो डाम बिगा खना न्यास मो डाम बि डगरा आ लोक केन नि मंगला बिहार वसा छ न्यास मो डाम बि डगना छिका बि क्या बि म्या बि ने बिहार वे म मरु ए छन्द दोस डाम बि हु डगरा ला तसक न्याना सोसा यान सोसा अलि वइ के मो अलि सिका काइगा कला आ ढ्याबले मचाइटा छौछले छुयातले का छौ चाहिँ आधार बिलगा कमसे कम बिहार वना छ भगवान बन्न छु बाखन कनि छ बाखन जना जग वाले छु नै या म छ वना बिहार वना ठप्पक फेट्ना जग वा डगन आ अबलेले चाहिँ चानी चानी बाखन गरि दुग कला भगवान बुद्धि पाले मनले चाहिँ बाखन नि रे सन्ध्याइले पाखे बाखन जना चाहिँ चच्ची बाखन नि हुनु कला वो का जो का न्यास मोर डाँडा लाले छले 500 मोर दे 500 मोर आ ठुङ्गने वो 500 मोर दाउ गुली लाखौ लाग्यो 5 न्याउ लाख ढास नि मलाई अले लिपा वन बिहारे वना चाहिँ छ नियन का ठेक बाख न्यो बले चाहिँ छुजुलले ध्यानै मो छुराउ छुराउ भवन बुन्न मलाई अब रे ध्यान उंगे माउ खमर नि बाख न्यने गन ध्यान गर्नु वना गुली याक्न चाहिँ चा कटेजी चा कटेसले अन जसले भौला ख मलाई आना छले मबी ढकना ढन्डा नि मंगला ढिवाज गल्लु मसुला ढिवाज गल्लु ओके त्याग बमला त्याउन अथे जियो गागला छिगो चित्तले तर्क बितर्क ज्या चुनि छु न्याना चु हे गयो बिचावे चुनि खना अथे ज्या चुनि ख अलि पा हन कने खुनु सुरे ना पुन जी सारकी गुर्रे डाउन ब्याउन ल्याउन चाहिँ बौया दछले का भ्या बाना चाहिँ नौ वचन चाहिँ पूर्ण यान बिजाउँछ पूर्ण यासा छा छुडाइ जिम्यो बाहन्याना वाडा बाहन्याना वेद न बिहारे वना चा कट्याना वेद न अब न्यास दाही टगडाला न्यास बड्डा अब रे न्यास बड्डा दल दा छले अड वया पिने वना मनोरञ्जन या विचार नि कक मको दिवा द दा विचार ए आशे नक्तनी बोला पहिले चानी टु टगडाला छ आशुथे नास्ता नि न नास्ता जस्तै ख छके ती मगला पहिले दिवानी टगडाला बोला बोए ख आदा बिनो मफु मला दा मफु टगा चाहिँ का न्यावे जसा उली मसी वर्ष अभ्यास याना ट्राई याना बल्ल छनु जसन जिम क्या छनु स मलाई बिहारला पलाता बोला मलाई बाखला न्याना बोला मलाई का मला ठाउँ उली न्याना बोला न्यास दाम ब्यास ल न्यास दावे मोज मस्ती या त महिनो मलाई अले सिरिया बोले से हाना सको बौन ट्राई यात हे बहुचा आ हाना सको बाखला न्याना वा छन् त दाम बिर न्यास दाम मगा जेर रगडा आ बाखा जसी न्यास दाम मगा ह आजकले डोछि मार का डोछि बि तर खला डोछि बि तर भगवान बुद्ध ठेवना नापा चाहिँ बाखा अन चाँजको कटेन बोला भगवान बुद्ध बाखा जगा जनाउन आ बिहारे वना भगवान बुद्ध कंगु बाखा चाहिँ जितो कंवे माखन कने तक डाला हजुर का कने कंवे मा जु डक डाला छिसन गबले बोले सके जुड कटाइ म जुड का व बले सच्ची बिते चला खला अले सुठियो पहरा त ध्यान वन खला आ ध्यान खला बोनी चाहिँ बाख न्य गबले मोठिया चाहिँ हछिको पिन्द अले बिचे छौ न्यु प्रश्न उत्तर या माउ कारण व एकोर लगे जे का लिपाला छले ठेक बिचा या सुठियो पहरा चाहिँ
भगवान छुखौँ जिठो चच्छी झिन छुनम मटो मलाई छुनम मटो तक टाबले सुठ्यो पहरा चाहिँ ध्यान दे न खना ध्यान दे न्यबले वो बाख न्य न्य हे छुजुले मने जुगु खिति राइडु नि जुगु मने जुग क्लेस दु नि हाकुगु वो फुका सरर बाउन ध्यान जुन बावंगे बामो झिगु मने जुगु खिटी चोटला हुन ह खना अनुभव ज्या होला कहाँ हेदा अनुभव ज्या वे सार्के छुजुले टक ढाबले ओखो भगवान बुद्ध कंगु ठयो ज्ञान देका मला ठयो जे संसारे टोटा चाहिँ जी गुण धन्यो लिउ लिउ ज्या जु मला गन वो अनित्य ज्याउने सेना भनेको चाहिँ छुले पदार्थले छुले भौतिक वस्तुले त टटमट केना चुङ्गु टका चाहिँ सुठ्यो परे अब मने चुङ्गु खिटी फुक्का चोट लाउले अन्ठ्यान लगा छुले भगवान त न्याउन प्राण भगवान शास्त्र जी छपिनी सरने वया आज त छपिनी सरने कहीँ बिजाउँ भगवान बुद्ध शिलनी वयो मन छिउ मर्यो ख झिस सिकेमा गुल्टक वछे क्लेस सालिया वन गुल्टक छे लोभ घटे जिया वन गुल्टक ट घटे जिया वन गुल्टक छुछु जिया वन लगट यो चीज चाहिँ झिठग थम्से सिकेमा खना मे बिस वया ढाइ ठ्या मरवा खना अले लिपा सुते चाहिँ भगवान शास्त्र ठाउँ भगवान बुद्ध प्रमुख पिचुसँग छे बिजाउँ भोजन यात बिजाउँ प्रार्थना यात खना भगवान स्वीकार यात खना अले भगवान न्य छपला ल्याउने चाहिँ स्वेक्या अनाथ पिलेका छले छपला ल्याउने चुना चाहिँ मोहले हाना बौमिसे छ्यादसला अन्नालाका पिडी चुना धन पो चुना खला धन पो चुना छुट्याले तल खला सिउ क्याला वही पक्का पहिला धने फरी मला अले ठ्याक बिचाएर ठाउँ चाहिँ क्या नलिप्लाको बोल बा खबरलाई थिएन भगवान बुद्ध प्रभु भिचुसँग छे बिजय भोजन टेरेन बिजाउँ टका चाहिँ दाइ त खबर थेंगा चोला अले वो अबले अच्छा सुएगा झिम्का ढाठे मन परिवर्तन जो खाला टका चाहिँ ठ्याक सु अबले चाहिँ धन पो क्यों बोले इशारा याद आउँछ कालो धामसी वे क्या हे बा अब धन पो किन टका डाला खाला अज्ञान यो धन दे ढुंगा हान मेउ मल्ला ह अच्छी को मानी के मानी ज्ञाने मुगादी मुगला अले माला माया मालते नि मला अलि पाछे छ्याठरे टाउजी टका एसा छका अले बोमिसा भवन शास्त्र नापायो पटक जिमके छठरे बाखन जना उपदेश जना ल्याउ बले मेवे रूप आ ल्याउ बले मेवे रूप तर अले भगवान मुन अनला हे अनाथ पिण्डिक छिमके आ छिमके मुक्त जिमके जुल खला बुद्ध शासन बोला नि खला वो तो ज्ञान देख ला वो मन यो खिति चोटला छेगला वा शुद्ध जीव ला आ गिरस्ती चुडी मक्त वा खला तक ताबले अले बहुमिस्न बिचारा ओहो याको क्या हला याको क्या धर्म क्षेत्र छोए बोले न चले फुक्का हुन नि मगला ढापाला मटी टौख नि बालामा जीमा ज्ञानी जीमा मला टका चाहिँ ढौख तर ऐसा अनाथ पिण्डिक न लिपा धर्म ठिया वलिसे वन छले कम्प्रोमाइज या मला मगला ओके जी ध्यान सना जुरा छ छिपी कबले टक ज्ञान परिपूर्ण जी मुखली अबले टक पलाला न्याकाय चाहिँ माली पला न्याके ढै मेठा मेठा मनाला साध्य जी मुक्त बिहारे छौ केन्द्र जी छुन हला बिहारे वसा चाहिँ थ म डटले चुना चाहिँ थन छियाफु मन शुद्ध याना ध्यान चुने फुला मला या धर्म पासपे वेबले धर्म यो छलफल या फुला या उपदेश निना चुने होला सत्संग न दै चुनी कला ये बिहारे छगो महिमाला अलगै दुनी मला थन छिसा चाहिँ बिहारे वया चाहिँ छले ठट ठम चाहिँ परिशुद्धि याने केको मला अयो वातावरण चुना चाहिँ ठको मने चुंगु खिटिन चोटुका छेगु छिउ चाहिँ ज्याया व डक्लेचले छिट या माउडै झिउ चित्त परिशुद्ध या भगवान बुद्ध शिक्षा व खला चित्त परिशुद्ध या त अनेक प्रकार यो मेमेउ छौन्यु न अथि डेफु का पाठ डेफु आडर क्याफु छयो लागि या छि चाहिँ ठो लोकान्तरे चाइला चुनि बेले यात्रा याबले छिट मागु सप्तरत्न धन चाहिँ वृद्धि आने के
ठुकी मध्ये श्रद्धा डोपिना जुल सिल्न बिस्तार बिस्तार चाहिँ यसले शुद्ध जुवा पिए जुल ठन्डा लागा त्याग चित्त चाहिँ बल्ला के होला त्याग चित्त चाहिँ बल्ला के लागि कोसिस चाहिँ यहाँ यङ्के मागु होला अब डाग बाहङ गर्ने मुख ढाँसा यसले 15 मिनट ढाँसा 25 मिनट सिक्लो मुखला आजको पिण्ड ठुलिया तया चाहिँ होला उपदेश नसलेका चाहिँ न्यावे जुसा छलफल पिन सिकपि दिनानु दिन चाहिँ वया गुगु कुशल कर्म यन्टौक ठुकुशल कर्म यो प्रताप पुण्य कर्म यो प्रताप छलफल पिनीको जीवन मना चोटलेका बाँकी डोगो समय न मलाई सुख शान्तिपूर्वक यात्रा ग्वालिरीमा नाप्नापा छि गुलिन परलोक ज्याउरे टोको न्याटी बन्न पिन्दु अस्पल बेन्डन जसमा पुण्य इनादिगु मैटी टोटा बेचो छौ कर्तव्य न वन खला यो परलोक ज्याउरे टोको बिजुसा इम्टा चाहिँ पुण्य लाउन सुगति लाउनेमा इम्टा नेगु पुनेगु चुनेगु घाँस भास कपास न परिपूर्ण जुनेमा नाप्नामा छि मान अवस्था छि यात्रा याना जो बिछि सक्ले हे ठटे पारमिता धर्म पूर्ण याना छनुन छगु समय छगुन छगु जन्मे छिपिन फसिम फटले याक्न दैथे त्यो दुःखको सागर चाहिँ मलाई पार तरे जुनिलाई उपकार जुनिमा हेतु पनि जुनमा दगछको साधुकार बियाका पुण्यानुमोदन इदान्नो न्याति नङ्गोतु सुखिता भवन्तु न्यातय इदान्नो न्याति नङ्गोतु सुखिता भवन्तु न्यातय इदान्नो न्याति नङ्गोतु सुखिता भवन्तु न्यातय एतावता च अम्मेहि सम्पदं पुण्य सम्पदं सब्बे देवा अनुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया एतावता च अम्मेहि सम्पदं पुण्य सम्पदं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु सब सम्पत्ति सिद्धिया एतावता च अम्मेहि सम्पदं पुण्य सम्पदं सर्वे भूता अनुमोदन्तु सब सम्पत्ति सिद्धिया